الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين، آمين 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 يا رب العالمين. أيها السادة، فإن موضوع هذه الخطبة الجمعة المباركة 13 من شهر شعبان سوف يدور بحول الله وقوته حال المسلمين اليوم. فأعيروني بالقلوب والأسماء، فالله جل وعلا أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجهه الكريم، وكما أسأله جل في علاه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فأعيروني بالقلوب والأسماء. يقول العلماء: لقد فشت المعاصي في أبناء المسلمين، فأمت القسوة والتضليل، وسرى سمها إلى بواطن القلوب، حتى أصبحت إلى الخير لا تميل، وجار الجار على جاره، وتآزم الغني بديناره، وتطاول العزيز على الذليل، ونسوا قول الجبار سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawon yettude Allah o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteeɗo Allah juula e ɓurnaɗo tageefo ngon sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeyngure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama. yewtere meɗen hinde yiilo e nde ñalande juma teddunde, ñande 13 sabbordu suumaye, lewru teddundu ka hanuɗen habbade suumaye. ko honɗum yiiloto hande ko fi alhaali meɗen on enen julɓe ɓen ka fewndi ɗon hande. karama ko ɓemɓe maaki wo haray boneji ɗin dey hatti e saakitade hakkunde ɓiɓɓe julɓe ɓen, yehi ha ɓerɗe ɗe yoori ka neniraɓe e ka baabiraɓe, fayɓe ɓen gayni majjude, yehi ha poson on yehi gayni joɗade ka nder ɓerɗe. kalla barrana ala qulubihim, hatta wu hande kadi ha yehi tawi hay e goto ha jaka e ko wiyete gonko moƴƴi, yehi ha kawtal ngal bewi e hoore kawtal muɗum, yehi ha marɓe ɓen bewiri jawdi muɗum ndin e hoore tampuɓe ɓen, yehi ha tedduɓe ɓen bewiri teddungal muɗum ngal e hoore ɓe teddaɓen, yehi ha foppu yeggiti hande nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala on daali: sanastadrijuhum, min suynayɓe, min nangirayɓe, min ardiranayɓe, meɗen habboraniɓe min haysu la ya'lamun, nokku wo kaɓe anda. wa umli lahum, miɗo nennande ɓe, miɗo muñanade ɓe. lamɓe ɓe yeggiti ɗum ɗo, marɓe ɓe yeggiti ɗum ɗo, karamo ko ɓe yeggiti ɗum ɗo, mawɓe fayɓe yeggiti ɗum ɗo, fayɓe yeggiti ɗum ɗo. inna kaydi matin, ande dey nangal angal ko sattungal. ayyuha sada, wa sha'a baynahum an naqsu fil mizan wal mikal, wa waqa al khishu fil bay'i wa shira wa sa'irul a'mal. wo yehi ha hande kadi saakitike hakkundeji meɗen ɗuytugol ngol jamfa kan ka etugol e ka peesugol, yehi ha saakitike hakkundeji meɗen jamfa kan ka yeeyindirgol e ka soodugol.
wona yeeyowo woni ko timminta, wona sodowo woni ko timminta, yeehi ha hande mo beeno eɓɓude fi janfagol musidɗo muɗum. hara wonɗo e janfade on e wonaɗo e janfede on ɓe fof ko wiwɓe la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. wa kasura al-i'tida'u bilqatli wassarigati wal-ikhtiyal wa fashati al-ghibatu wannamima wallahu alimun bilmufsidin. wo yehi ha ɗuuɗi ko wiyete kon jaggitugol ngol, tooñe ɗen ɗaɓɓitugol ngol bilqatli sabu wargo. hande yimɓe no warire ban wo ban, wonaɓe warede anda ko fi honɗum wona e warirede, wonɓe warude anda ko fi honɗum woni e warande, no wujjede wonɓe wujjude ala ko honɗum woni e wujjande. ko wujjante no hari ko sabu tampere, goɗɗo o laamo leydi fof o wujja, o ardo yimɓe fof o wujja, fof hino e juuɗe makko. marɗo jawdi wujja e nder jawdi muɗum sabu janfa, fenugol, fi yeeyugol, fi heɓugol intérêt ko mari ko wawari mo yonude. o wehi hande kadi wargo ngon sakitike, warigo ittugol wonki, ma warigo sabu accugol jiidi, salagol jiidagol, ɗum ɗo foppo ko warugol wona directement indirect, wo sakitike hakkundeji meɗen enen julɓe ɓen, ko wiyete kon alghiba, ñoore, wannamimatu, e ko wiyete kon baddi. en fof e yeggiti nokkukane sallallahu alayhi wa sallam maki, iyakum wal ghiba, mi rentini on e ko wiyete kon ñoore, fa innal ghibata ashaddu min azina. ande bakkatu ñoore hino hulɓini ka Allah ɓuri bakkatu jeeno. Allah subhanahu wa ta'ala o daali, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayta fakarihtumo. ko on boye meɗe yiiɗi ñaamugol tew musidɗo makko mayɗo ubba surra ɓaawo balɗe tati. ko Allah tigi o jaabi, way goto e meɗen falaka. wo sa ño'i non goɗɗo no fotowa sa ñaami tew musidɗo ma mo surruɗa e nder ngayka ɓaawo balɗe tati. si goɗɗo e meɗen yaltini ɗo pubelji muɗum, ñaameteji ko o luttini ɗi jooɗi ka yaasi ɗo ha bimbi, a ari a yiiɗi ɗon pellet, a innata ko ɗum ɗo ko an ñaami luttini. wo joni noon ño'ugol goɗɗo sitta ɗum ɗon e di ño'ugol goɗɗo. e ko wiyete ko wannamima e baddi, waddidirgol yimɓe. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki, la yadkhulul janna, natata aljanna few nammamun, kala on neɗɗo waddidirayɗo yimɓe. neɗɗo so woni waddidirayɗo yimɓe, yo andu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki, yo andu o mara ko wiyete kon aljanna. ƴettugol haala ɗo, nawraka ɗo, foti hika fefinda, foti ka fefindaka, foti ko gonga, foti wona gonga. si tawi tum pellet wadda yimɓe ɓen lankey hakkundeji maɓɓe, haray ko natori ko wiyete kon annamima, haray ko badde. wallahu alimun bil mufsidin. Allah non ɓuri andude ɓe wonɓe e bonnude e meɗen. balil insanu ala nafsihi basira walaw alqa ma'azira. neɗɗon fof hino andi nde ɗa ƴetta haala naɓa, si tawi ko fi Allah naɓirɗaka, si ko fi yo moƴƴu, e si tawi ko fi yo bonoy, andu yawmal qiyama Allah landitoytoma fingol konngol ɗon. qala subhanahu wa ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. kala konngol yaltugol e hunduko bani adama, ngol moƴƴingol boni, Allah no itti malaikaɓe, ɓe ñamata yarata ɗanota ko resata, ko aynagol konngol, windagol konngol, a hasiboyte fingol konngol yawmal qiyama. si woni no ñallal magal fof ko eggingol e hoore yimɓe, naɓa e hoore yimɓe, hara jogaki dalil. famaza taqulu li rabbika li yawmi alqiyama, kon ɗum wiyanoyta joomi ma yawmal qiyama. a ari gurdam ma fof tawata ko ɗum ɗo woni ko yeebuɗa e muɗum. musidɓe julɓe tedduɓe, wattanen hakkil. bani adama no wowla konngol gotol, ngol konngol ɗon naɓa mo e nder yiite jahannama ka yarete embere duuɓi 70 lakara, sabu konngol gotol. mo wowla kadi konngol gotol, moƴƴol ngol naɓa mo ka aljanna ka yarete embere duuɓi 70. kalkilani hoorema ko honɗon e majje, ko hongol e ɗi konnguɗi ɗo wonɗa e wowlude. ayyuha sada, wa amma liwat wa zina wal khamru wal maisir wal riba fi jami'il biqa. hakaza halul muslimina al yawm.
أمن اللواط فقوم لوط أهلكوا بسبب اللواط والزنا والخمر وسلب الخمر والميسر والربا في جميع البقاع ييها هتتي وهند جلببن ko wiyete kon gorko e gorko a susata wolude hande jina feƴƴama hande kadi si tawi paykumma ko jini ɗon feƴƴama hande kadi ko mapima hande ko si tawi o jaɓa e jommidirde gorko e debbo na ko mapini ko ɗum ɗa woni ko hula hande ɗum ɗa feƴƴama hande jina noon ko anduɗen kon ɗo tawa e bakkatuji ɓurɗe mawnude halkayɗi ɗin wal hamru e beere yarugol beere fima cigareti wal maysiri e teyteyi ko wiyete kon carte war riba e ñamugol riba mbuɗu goto mo bani adama ñaami riba hara himo andi pellet ko riba bakkatu muɗum no ɓuri o yiidude e rewɓe 36 bakkatu mbuɗu goto mo goɗɗo ñaami hara ko riba himo andi hara ko riba sittande o yotti e yumba makko e dinde o ñaami mbuɗu goto riba hara himo andi ko riba hande yehi alhaalil muslimin yiɗuɗa a yiɗa ari kanelaɗo sa sallam makuno ɗon aro yehi e zaman a ñamay riba tawata hay tawi ko nduggu mungu wawete hara hewtude ɗum ɗono men wo fi jami'il biqa e batteji ɗin fof e bangeji ɗin fof wa kasura baynahum ihtisabul huquq zulman wa udwanan wallahu alimun bizalimin wo ɗuuɗi hakkude julɓe ɓen hande ko wiyete kon jattugol toñugol hara ko tooñe jaggitugol o wallahu allah noon alimun kanko ɓuri andude bizalimina wonɓe toñude ɓen hiɗa andi so tawi ɗa toñude hoore ma ɗa toñude ɓeygure ma ɗa toñude tagu allah ngun ko an ɓuri andude hoore ma ayyuha sada man illazi abaha lakum ya usbata almuslimina hadihi alashya'i almuharrama wa harramakum fiha wa harramakum na'ima aljanna aw na'ima aljinan wa qad qala subhanahu wa ta'ala wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin musidɓe julɓe tedduɓe o landitima ko hombo daginanma ño'ugol ko hombo daginanma baddi ko hombo daginanma jina ko hombo daginanma yargol beere ko hombo daginanma fijugol carte hande yehi ha bakkatu wo ɗuuɗi goɗɗo noddete oyna oustage min e sonnajo men boni di eneno sellaka men jomminira hara hande mapinamo fi zina mo waɗi on ko mapinimo hande gay ko so luttida e on noon o liyeyo tuubu o hersira bone mo waɗi on hande kadi ko faala gay ko luttugol e on bone ɗon wallahu alimum bizalimin allah no andi ɓen toñoɓe o yiñi wo e yeggitika allah indi en wala tattabi'u wo o toriki en o jeeji en wata en jokku hutwati cheytan juroy cheytane laawol cheytane innahu no cheytane lakku wonande on aduwwun mubin ko o gaño feññinɗo kadi ngaygu ngun o yiñi ɓiɓɓe adama fof o yaada e muɗum ka nder yite jahannama illa ibadaka minhumul mukhlasin sina gokkoyni camitoyni pet koyɗon pet wawata mo fuutoyade taguɗo en on tagi iblisa cheytan yiɗin fof o yiñi oɗo dey ko gaño mo on fattahizuhu aduwa o ko gaño mani woya jogitomo kadi gaño kadi kono en waɗar ɗum ɗon mo yeeti en ko gaño men on jogitiɗen mo giɗo mo inni en ko giɗo men on jogitiɗen on ɗon gaño waɗɗen contraire on hande kadi ko mo woni giɗo meɗen on ko muhammadun sallllahu alayhi wa sallam wala in kuntum tuhibbuna llah si tawi ko gonga ɗo yiɗi allah fattabi'uni yuhbikumullah jokke lammin muhammad allahu yiɗay on o inni nokkugo in tuti'uhu tahtadu son ɗoftike muhammad oɗo haray on feewi joni noon en ɗoftaki on ɗon ɗoftiɗen cheytane nde goɗɗo no fena ko cheytane o ɗofti nde goɗɗo nde nde ñowa ko cheytane o ɗofti nde mo waddidira ko cheytane o ɗo ɗofti nde mo yara beere nde mo jeena nde mo wujja nde mo jatta nde mo tooña haray ko cheytane woni ko o tofte si ɗiɗo fof présente ke yeeso ma inni mi watta haray a ɗoftige hayra halqillah ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon ɗum ko muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ayuha sada man illazi abaha lakum shurbu ddukhan wata'ati alhashaish kombo daginani en yarugol ko wiyete kon cigarette kombo heɓanayma dalil wondema fimugol no dagi wallahi fimugol no harmi sisa hino harmi ko piiji ɗi allah on harmini noon si a waɗi a waɗi sa acci a acci ko allah inni o acce nde ɓandu al insan ko bunyanullah ɓandu bani adama ko maadi ndi allah on mahiri juuɗe makko famal unu man afsada
Allah huɗi kala bonnuɗo ndimmadi makko ene wo ko homboye meɗen yiɗi jonga bimbi darna ha kikiɗe si kikiɗe hewti goɗɗo joga ɗon kay liɓa ko darnuɗa kon ha weeta way goto e meɗen yiɗa ko bani adama on ko halaqal insan ko kanko woni ko tagi neɗɗanke on min alak immorde heɗɗere Allah no yiɗay o taga ɗum ɗo fof goɗɗo daro bonna ɗum no woodi ko bonnata ɓandu bani adama cigarette ɓuri cigarette no woodi ko bonnata gurnam bani adama ɓuri beere no woodi ko bonnata ɓandu bani adama ɓuri jeeno no woodi ko bonnata ɓandu bani adama ɓuri yargol beere faya subhanallah ya ayuha sada man illazi abaha lakum alghiba wannamima walkazibi walbuhtan wa shahadatu zur wa qawlu zur tallahi laqad balaga fikum ash-shaytanu min al-aghwa'i wal-ghurur ma kana yatamanna subhanallah o inni wo ko hombo daginani en fenugol e joogol e ñowgol e beere e fenugol e settagol fenande e wowlugol fenande o inni o wondiri Allah wo sheytane hewtano yi en o naɓi en ha kaw faala ɗon e bewingol ɗon e majjingollen kaw haalano ɗo wo yeehi ha en hetti ɗon en hewtoyi ɗon net hande kadi mo fijirde en ɗon o nawra en kaw faala o acca en kaw faala ayna antum min qawlihi subhanahu wa ta'ala wo ko honto wonɗen e nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala o daaliyani en ɗon wala ta'tadu o torike wowata en jaggito inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah dey kanko yiɗa ɓen jaggitoɓe o yiɗa ɓen bonnoɓe joni noon enen bimbi e kikiɗe hiɗen bonnude ɗen toro Allah yallah subhanahu wa ta'ala yaafo en aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد جميعا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله أما بعد فأيها السادة اسمعوا معي هذا الحديث الشريف الحديث النبوي حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ولو كان قضيبا من أراك رواه إمام مسلم أو كما قال عليه السلام مسيب جول بتدو بباو يتدي الله لاول إلابو جولا يبورنا رو تاكي فنغو صلى الله عليه وسلم كانكو يبنغور مكو يصحابة مكو إكالا وندو يلاول بيدو يو الله ودو ين مكبه جنتدو مؤيا o maku nelaɗo ɗo sallallahu alayhi wa sallam allazi la yantiku anil hawa ɓe wowlirta mbeleɗe in huwa illa wahyun yuha kala ko ɓe maaki ande ko wahyu iwru ɗum ka makko nelaɗo sallallahu sallam e maaki wo kala on jattuɗo jaɓituɗo haqqe julɗo musidɗo makko o jaɓitiri ɗum doole o jaɓitiri ɗum ñaamo makko ngon tawi kum miskinum wawata yottade wawata dartade hay hunde wawata nelaɗo sa sallam e maaki faqad aujaba allahu lahu nnar wo haray allah on waɗɗinanima natoygol yiite jahannama no woodi woɓɓe hiɓe e cuuɗi kontotago ko cuuɗi jeluɓe mari hara ko haqqe leydi ndin no woodi woɓɓe hiɓe ronki 100 000 francs ma 200 000 francs ko ɓe yoɓira luwaye ka ɓe woni ɗon e hille hara ɓenɗon e ɓe wonɓe ɗi cuuɗiɗa hiɓe foɗa hakke e leydi ndin no woodi woɓɓe si ɓe nawni kaka ɓe faala woɓe ñawdoyto e aduna on no woodi woɓɓe wonɓe e nawnude hara ko coggu angal comprimére wotere wonata sabu ko wari ɓe no woodi woɓɓe hara koye otoje ɗe ɓe faala wo ɓe ƴewata ɓe sansidira ɗum no ɓe faalira wo no woodi woɓɓe ɓe ƴewi e otowal wo si tawi goɗɗo naɓoriɓe no woodi woɓɓe ɓe naatay ɓe waalo hara ɓe hula no woodi woɓɓe haysi ɓe naati ɓe waalike sabu kulol ngol ka ɓe waali ɗo yonkinayi ko ɓe ñaami kon fof ɓeeɗo fof haray ɓe fota haqqe e leydi ni
wo awa kala noon jattuɗo haqqe julɗo musidɗo makko o jattiri ɗum doole faqad awjaba allahu lahu nar allahu on waɗɗinanimo natugol yiite jahannama nelaɗo ha ɗarɗon wa harrama alayhi ljanna haray o harmin hun tosokum hara kun ɗuuɗa ko fotata embere gosorkum hay hara ko hunde newinde nelaɗo maaki hay so tawi konko jatti ɗon ko yeru embere fedande kosan hay si tawi ko yeru embere ko goɗɗo gosoto ko luttitaka hunduko makko hay so tawi ko yeru kunɗo woni ko o jatti hara oya yiiɗa yo andu haray aljanna on harmanimo yiite ngel nge waɗɗanike mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe haɗari ɗon ɓeyni wo kullu zunub fidul umum yuakhiru llahu minha ma sha allahu ila yaumi alqiyama illa uquqa alwalidain kala haqqe bakkatuji ko neɗɗo faggitoto allah no wawma nennande o muñanoma haysi o yaafakima ha dalgal ma ha kala nde o faala wosi wona haqqe goto ko wiyete kon ƴaggangol nene e baba uququl walidain wo fa inna allaha yuajjilu li sahibihi fi lhayati qabla almamat rawahu imamu lhakim wonon oɗo bakkatu ƴaggangol nene e baba oɗo allahu yeccinante lette ɗen ka gurnan ɗo ko adi o lettoydema yawma alqiyama miɗo toro allah subhanahu wa ta'ala on kanko taguɗo e wani bani adama yo yaafo e ndendagal bakkatuji meɗen اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك